Su sangkakala, wahai tulang-tulang yang hancur, wahai tubuh-tubuh yang hancur, kembalilah ke hadirat Tuhanmu, kembalilah engkau ke hadirat Tuhanmu. Nyan su sangkakala. Wadah geyupnyan bangkit Nabi Muhammad, golongan manusia yang pertama bangkit Nabi Muhammad, golongan malaikat yang pertama bangkit malaikat Israfil, karena gonya yang yup sangkakalah. Bang geyup bangkit ju Nabi Muhammad, gebedah ju Nabi Muhammad bak dalam tanah, gesampu doh Nabi. Bak gesampu doh tanah bak doh nekeun le Nabi, ummati ummati ummati, umat lun umat lun umat lun. Nabi watai lahir sebut umat, watai wafat sebut umat, watai bangkit Nabi sebut umat. Sidumnan Nabi ke umat. Elihnya dia bangkit Nabi, baru bangkit sahabat put di sampingnya.